Nomor undi 49 dengan judul Didolok Pusubuhit. Tari ini menceritakan tari kreasi baru yang menceritakan mengenai seorang perempuan yang memohon petunjuk dari Tuhan dalam memberikan pengobatan bagi yang membutuhkan. Ini dia nomor undi 49. Asai bana mapeta talau bijur modala utulangi mulai patio tu ratuani hari ara Sidogor-dogor mulani purung-purungan mulani ubat-ubatan ubat-ubatan ni buru siwa solo mulani dendam mulani sahala mulani apang sio patsuri solusi obat male farmasasi sapulu wasoro asai bana mapeta talau bijur modala utulangi mulani patio tu hatuani hari ara sejumirani nauja sadar nauja sorang diraja tasi raja hatusa naturus tu langit naturus tu debata pasaan sumbaya tu puta mula jadinya bolo bangun mulani api mati pul ditano siang jemulana oputa matua sidogor-dogor mulani purung-purungan mulani ubat-ubatan ubat-ubatan ni boru siwa solo mulani dendam, mulani sahala, mulani apang sio patsuri solusi obat male farmasasi sapulu wasoro asai bana mapeta talau bijur modala utulangi mulani patio tu hatuani hari ara sadar nauja sorang diraja tasi raja hatusa naturus tu langit naturus tu debata pasaan sumbaya tu puta mula jadinya bolo
mari mangubadian idau pung naum pagu baliku na sumuan bangun mulani api mati pul di tanong sian jemulana. Cek. Iya. Tepuk tangan buat nomor undi 49.